patalo fatuai ia fio mai ma tala mai au su mai tu fio mai mai tai ma ritu sta e poi lo fatuina ia tu telefon ia wa foi fa nga le tu ia mai tala mai au ia dia lo fio mai sta dalla loro cupe sono tutte cose come chi fa tutto da come chi fa lo sudo piede o vai ya malo lava il giorno tau fiu da un tato le fa solo e foi tu mia ya mi si foi le fio nel mista lo era tutto no siamo una luema adesso muy foi il tato na luema wan tapi na mo aso fifi ku simas ya okay fa peato e vai ma come tau mole il film di vista on the press conference ya ole fa laulo ina lo ia lava o man fa laulo ina le film di vista ilana la un tal tupe ya ia fai un pe na payama pa ma nia tato ko mi fa foi ya o ko la na mai sta o le o endorse il tato sta il tato dividend ya po se familianga fa sulla laina mol tato sang fa tupe le o afa tu foi to sang fa tupe le e o afa ne lo tolu o fa ya la o ina ngalo ai e che va mi sta ma to mal comiti fa foi ya o non le vai ciao la pinaina foi si to ciao sui fono no poi ya me ile malfia ya al tato pilo inga le yas ya pa malu tu ai to fio pa mo ya tato pater no la monia to fisiti tu mai le fio mi sta ma ne ya ia na tau tato dividend ia po familianga ia tau tupe o le la pay out in cash na ia no fai fo ni fa mal na maina ia mo si fo me fai na ma fa mal na mai e ma fo un po ia ina ngalo fai na malo me se le fio vista ia pa pe ho ma ko mi fa fo wale tato o faisaofaga amatanga o le tausanga o le ono masina o le tausanga ia e toe faietse tala le fa'apopo a le a matuia le amanoa le fioga i minista ia mai a Lautimuia ona po Lautimuia lese ma'ai ia mo le saunoaga autū o le tatou fa'alau iloa tusai o le tatou familianga o le dividend ia ua tapenaina le tatou maloa ma le fana mo le tatou faisaofaga ia ma lo'o fa'alololaga ia pamalo fafetai ia i le suga pari tanoa moa ia tusai fo'i ma le tatou fa'amamoinei taeao lou fioga i le tetefolo o komiti fa'afo'i le tatou pifa ia manatu ni taeao e fatalo fatu le pai maulunga se tatou tunu ia i tulanga fa'alupe masau i le taftol fatau ngai pai fa'almalo ia me se fo'i ia pai fa'ale kalisia ia mamanu fo'i fa'ale anu tupu mai ia fa'alupolo tofinga e usonga tumbu mapule i kua malatou ai ngalitai ma le wa'afonti ia tenen fo'i lofu tatua i se tatou tunu ia ngate mau no manu fo'i ia au na le tua fatu fai tau langa fia talo sia o tatou fai va nisi o tatou fai na lo ni tai aole e voi le o tatou autosta ia ke sambo le sunga ia pali ia o le whanau loina le o tatou whamone pe on whanau loa fo i le launga al minister tupe i tala whapopo mo tupe lo olu wha i parliament sa pa lo ai lan tato cash pay out there the dividend there ua
ua whaamaoni e le tātou komiti whaafoe, e whionga te whaifono e pālii ma le komiti whaafoe, e tēnei ni whare whionga te te pule man pulenga tātou no te wha. Le nau i eile lua te si man whapasene, ia o le whaamoe au tua le mele. Ia o le sosoani i tāwhinanga o whanau toi a e waonga. Sosoani i lewa whinanga loela ni tātou malo, tawala mai tātou whalaputonga. Ia e pei au te tula ni tātou lua te si man whapasene lea, ia Ianuari, i tau sanfo. Ia e sosoani i tāwhinanga o alun whanau ko i al tātou atunu i a waonga. Tai eile e le nātia, tai eile whinanga lo fo i e whape au tui te minei, ia pita ia o tostu na i fo i le ngate whinanga lo tātou māro, ia misi fo i tautou mai te o ngate ki whono makomi. Ia e o ngatasi len peng whaavai tātou māro. Ia le ala ko tuku ai sara pe i te minei, ia o pe fua tostu na ia, lona winga umakis nasima tau sang fo o mong, whaamai mea ia, to su e hoi le ian, to me hoi le to ai tāla fo atu, in nuki wha, tom whaia ta pinanga whanawa. Ia mena leo to stu na elo, singa loe lon tātou mālo, tu loia Ianuari, ne pito silin tau, ta pena ia tātou whanau, alon whanau. Onga, ia pe o tūlanga lea, o le whaamoe fo ila le mele nei. Pe o ni whaamanino mai le whionga te te whono ma tātou komiti. O lea e tatala i lea so se fulu Ianuari. Mai o pei au tingo le mele nei, e online. O lona winga apa apia e te leo listana, i taulana listana. Nto am whaile o na e taito, i whamanianga nei. O le si tūlanga leo whaamanino mai fo i tātou whalaputo. Nā le lua masina. Lua masina pei au lea. O na winga a umo le lua masina e le i tala i tualo. Ia ona. Lola i nungo lo whaputo na tupe. Ia, o se pei o se taltalatu lea. O le au whainga pio na whalau loi tei whanmeni. O le au whainga atua, o le tukile nei whaalo, lea lua siku whātis ma 6 milion. Ala Samoa, ia, e lista mai tupe ia tupe. Le hoi fuafua le ia na tātou wharaputonga. Ia ina ia o ngatasi ma whainga whaavaya na tātou mālo. Sosoani ia, tui nātou tātou atunu. O le si tūlanga tāua te le mea nei mo sila fia tātou atunu. O le sila le tātou mālo ia na whainga whaavaya tau tupe. I me se whainga o mea ni o pe autingi. E le so ona whaia. E le tu samlo i fo, e luna whamtala. E whai fuafua ina ia iesi me wai ia sustainable. Ia mwhai ni, ona whai ni whaamani ang whaapia, mwhai ona whaawau. Ai leo tui ngā me wai o le aro luale mwhai ni whai. Tūlanga lana e sila tuto, o le ienta tu whainga mālo, e wana fo i to whaafua, e mese whautuanga tu i mai le whionga te whono markumi whaafua. Nda tu whaafua. Ia i o matasi le mwhai whaafua. Ia tau tupe o tātou mālo. Ia pe o tūlanga le e whaamanino atua i na pa ia maunga se tātou, o se o tātou o tunu. Ia mi se le, ia le o faisaofaga tātou whaaputonga le Tufa. Ia, kua tuni e mnoma mwha whaapsilia tātou ainga leo tustela. Ia, o sao noa le whionga i sta, ana ko Lautimuia, ai le o mea lātou siria nana o papopo atu sao noa ngaro. Sta, e ana sao noa e atei me, e leo i lalo i tū la fono, whape whao, e whai ai tō sanga unu, e mo silofia, e tū lawa i le whainga whapai ale malo, si sira ale malo, e ta whengai pēm sao noa, i sta, e me se tengu mena uiesi so sa, o na o le whamoe al tātou teunga, o le tātou teunga mo le pension, teimi te malo roa mei malo, awa o le mei tupe o le awa e sea mai, pay cash, i o wafia ia tō pension e teimi e a fo e malo roa li tae mai pe ali mahima, ia e no fif so sa milava no le si tau
o le tatou tausaga fa'atupe o le to'auma le ole masina le lau fai ai it's an interim dividend ona natu le malo i nei fesosani atu moni vaitau le masani lava e to'afai a pe auma tau tausaga fa'atupe le uma ia i ulai maringa na le o mua a o lai ai ulai o mana oritina tatou akau o suetusi ona iloa atoa lola ia lea o le dividend o le tausaga atoa ma fa'ataitaiga afai umatu le suetusi ma tala feagai ma gafatia gafataulimaina mo le fa'atainiga pe 8% pe 9% o le ala tausaga atoa o le tulaga la fai i le 2.4% le ia po le 2.4 miliona lea e to ese mai mele o umana le la fa'amamia lau suetusi lona uiga fa'ape 8% mo le fa'ataitaiga 2.4% lea ua advance ia lona uiga la to ese mai 2.4% mai le 8% mo le fa'ataitaiga ua le ilopo le ala fai ia ona credit leo to o account tanga ile pale ia no winga la e fa mal roto na te ile se ya se tato cash pay up o le ua la ve te sanga ni ona o le fa mo mo an malo e so sa ni tu mo le pisa fa mal ni te tu se fa mal mangana e fa poco so sa no ngale lista o menino ma fa'alia tonu lava le afaiga e lua sepulu famili le mo le fa'asafu atu e le vea uma ia tagata te ufasili mai e ia sui faisaofaga foi o lae taofi o mea kulau poto ai le vaina na entitled o lona uiga i se fa'ale tonu polo le lei le tonu tulaga fa'apena a o le fesosani lea pete agasala pete agasala pete solutulafono e avatua e leai se me taofia ai e o lo'o taofia latou lo'onoga atu pe ono tulaga o iaiga lelē ia pena na fa'apopoto fa'apena mitiu fa'apesa fa'afela matou nei e le o lae taofia leai sisia na masina ya mai fa'alologa e si mai mai to sile e winga tatou dividend lea o mo sa no ele fiona di sta ya o se ya eu fiz o sili o lemo cara do que vai com você eu sili a você é do furo falo o ole mau atu i se intern le o fai that's right yes no bunga wa ele o te masani la le masani na mawaile pe apia se no mo financial year e fa pa ki lo le ye kusi ngo su ngai lo le pesa le afaiga to ya ale la mo mo lu te si mal pa pesa ale tu le mo le am tano te so mo la ia le au fa na ya okay no aua o le sasau no le ministra o turui o vai ale turui in fasamo o se intro le e que le e a mi como la safala la kule ko ingi mai no le ko fa ale la mau ke dividend ya wa foi yo le danga o le fa mai no fasamo danga o le fa ngare ma lo dividend ha turui e la santo i wa tului le mele te prende le tului lungo lo sa fanga e la le la wa foto ino per fiona te fondo hai una foto ino te fondo ma te come sta e le foto non hanno tagliato ma te prende no fiona fatto non siriaia ono le mai to wa to so no e le lo che si fa fasina dia
Ole lato ese mai pe a uma tau sang fatu pe de Ianuari tau sang fo. Alif sili fia malama ona lele yese cash pay out ile ina ua umale le tala fatau sanga tu. Ole cash pay out le tala tupe le o matu. Le ele ia ina se cash pay out. Pon mea ole cash pay out aria. I'm confusing myself. Ole cash pay out ale le na tu e au mai ile fai unga ole tala fa tupe tau sanga nei le utala ile taimi nei. Le ang tama tau sanga. Ja, ole tuang fai uma tau sanga mo pe man so tu si. Tibin e apa pe wa confirm ese tibin. Fa popo ilungo sa fanga. Popo lung tau sanga uma. Ole mea ko ideo ka ko cash pay out ni ideo fa tu la fono ina ideo fa prefer mai tu la fono ina e tau fa cash pay out mea e fu e ma lo te ni tana fe e tu sai ko fa ba ta tu ma e fa ta no vo la mo fa ide go longa ta tu ko mi fa ko e fino te fono mi fa ko mi se pule i te ni ta fe ma ma sta fe mai e fu i ta tu fa ba ta tu pe tu na ina te lea me silsile ele malo ni ka te ngai a tu la fono ai an ka tu no pifa ele fa tu la fono men fe cash pay ai adu alan ta tu dividend ya pa pifa ma ni ele tu si fa ngol tau sa mun ka mam fa popo no sa sa ma da sa fa ele fa man ni ina na tanga ba ye wa lu mun ta na sa fa E pe la ona iai le ono pasene le na tului instead of mena le ke fio so ni te lo fio na fai cash pay up ya Ianuari le lua fe lua man to foi le lua pasene le na pay up na declare la io tato dividend il fai uno tipo you lai ile lua fe lua to wa lua to ne lua fa e valu te simale 5%. Ona ave ese lole le interim lenga pay ya Ianuari le lua fe lua. O lenga credit de lole o accounts. Atangata. La faisaofaga. E 6.4. So mo faisaoga la lau saunoga pe le ise dividend. Sa fai le interim dividend. Ai o le paleni la na ua 8.4. E ona ave ese lole le lua pasene lenga pay ya Ianuari le lua fe lua. E le kwede do lo account o to le 6.4 o le fuafua fo la na e le mele e le o na tu malo ma ta to ni pifa e pay out e 2.4 interest au le lo e mato pe fia se me la finalize ta to auditors ile ya you lai le lua fe lua fa mo lo na. For example, la asau ai familia pe iwa kasene. O fola va ile le o te unga tupe, ma le whanga yo ingo investment. Sau o familia le iwa. Ona to ese mai leo le 2.4. Ya, ai tu i to account. Le 7.6. O le 6.6%. E te mawhaila na e alu e te no tupe mai ya. Ile onu te sima le onu te sima le whale na. Tongi. Ito fa mga na pe fa popoto sa no ngale. Ile o fa tula fo no. Ai fu la vai malo. Ia na fa vai. Le tem me fa ese so so. Ya, o mo la fa sa fa. Ya, e se si ile nang rental telefone mi sta ma le. Someone more about Itamata Laya if I close local accounts, are they eligible for this 2.4 payout? I don't know no facilidad ni. Ave la loca ya la unonga tupe ma ya entitlements pono la yengi fale tono mo repayments ma me pena. Ole melade e tafia. La ngol family yang na ngol family yang e ai title uma e tato sa foi sa fang ai le usta e se foi que fa vai
Wala lea faina le pawala me lea faina ia to soltula le soltula volta la va le tongi la to ita. Do you have on top of your head the total number of contributors or excuse me? Ole inga ole accumulated mai amata mai le taimi tau mai taimi ni active. La ia say those who fit to afe. Aole annual la ia who fit to afe. La ia ni tamata for there entitled. Lono winga na no fiona pali pawala le so it's just within 2 months le latata la le poto le mo imata wa ia le me fa le ko mako pe so it's just within ngale tono lo masinga le la vai ko ile ko mai le submit mo lang kala lo pasenya ya ko back to normal for la ia le loka sa em fai falle ele se lo pago ele banto de tala pale ni angala kala lo pasenya ko famanga ya ia kala kilela ele no masina le tu si le fiete mio mer ma to fengalo ngai a fengalo todo lo va ole mele sai mo mosa o mai le fengalo sul le va bia mai le luma sina le la e fengalo ma umma e fengalo ngala e fengalo ngal lukifa ile todo le va bia awai o mai ma to le tai termina o matua tumo le poto ale o mai la le tolu le vavea e o tu le ono ko ama ia e o ngai o ale se o mai kautilia tako ia moro to silfia na o le tolu le vavea mo le lua masina e o mai ele o fai ngalo ngal lukifa e kilia ia ai mai se le o yese me o tau ki ai tama e tai tolu ma tama Aoga-Minisita, vai na eu, vai lá o whainga luenga tolu la dea, e mawa umala o tai me la whainga luenga na pifa. O tūlanga dea, le mai ta o te sibi. O tūlanga dea, o mene ta otua i o le komiti fuafua na tūlela. Tūna i wai, se uma i whainga whawai a tonga, o tūlanga ia wai, i furi whainga whai, o le mea ia, o tūlanga ia, e te tau ha ona, te tonga. O batai mai e ta whenga, so sta whenga luenga la. E tauna to, ami e ta otua i o wai se pui whenga. E se a whenga po e se le whionga te whono mani. O te whapua ni sua pule. Ia e whenga, a manianga mo le whenga luenga tūlanga ia. E le mawhai a launa, la tuse, anga e atus tangata i tono le, o le ofisa e whai lana 2%, tawa ana whai lunga le poto. e ai e le fai e awa a fai ni mena ya e pe mire sai papa tu e le lo me la a le awala le o fai o fia o fai uma online e me le tau a fio dale lo tu ai na check ya lo account na tie le ngana na ile e ngalo mai ta to fai ngalo mo kiliano o request. So it's compulsory to have a poto. Yeah. Yes. How long will it take if you hit that button to submit the amount of how long does it take before it gets into your bank account? Malulu tua. Nei kai au atu sa le wala i tu ai na mata tu. Wo le sa tu e fio mai ka mata pu. Ya ke wo lo mai le fio mi sta ma. Yo una se masi. Le mo fai ya na fio ma. Ya officially mai. Le sa un sta mata io ci fio o le fio mi sta ma. Tu sa e poi me dale a tua il telefono ya fai il fono a mai al sistema to al fa ngai io che torno a moasha no è come te via tutta ma te io la si sa vale e fa molto io tra gli tu ai se io fatto
Era ko pari pe. Amaluluat. Alu tu ono se fale la vele mal fia o le tal fe no nga se fe mai alma. Le whinga la leo whai wa le whanga wa le poto la. Le whako le online wa le whai tauta. Wa leo ia service fees for nupi wha lewa charge on top of the service. Let's go service fees and charge in more fees up. I got a full many process. Ele isi service fee, ele fai até tu pior. Mas ele se dilia, dan aí foi isi se satu ina mai me ka tu service fee. Kalau tu lang ale service fee sia ka tino leo fai ele ka tu fa ko. Ele mo tana ta uma. O service fees ni. Oleh salong ina mai minsta. O service fees ni tana ta vo ia wo atu ka pai ko fosi de me. Tu ga me vo le enteko. Ala wala ko mga fai le review. Ko review ia lang account. Uno tam fai ia sa wala. Ia la service fee la. What purpose la service fee la? What this is extra work in ofenga. Mele wa me ayo tanga tani. Ele ola faisaofaga uma. Ko me ni na ofisa ia le charge mo tanga ta la tu ta sanga tu review. Au le entatu. Ito ilo. Ia la ia me ko ka ka ko refinance. Ko sila pe. Ia service fee. Di mo tanga ta. Ele mo ra sa fango. Ma si ba nga le ko ka fosi ka ko sis. Ia service fee le. Ia ole si vai tu lang nang tanto fa mo mele. Si le toi. Sa si le la en fin fa vai to tu per tu mal. Tau si fita na te male o bolong. Na mene o bo commit. Kasi le me ta tu fin fa vai to tu. Ia la yemi. Ia ole vo o long ni mai minsta. Na lus futala. Lus futala male dum mal 50 tala. Oga. Ia ai mo e wale entai. Ala ai wa tu ta sa. Ia la ye service fee ai le mo au spaisa. Ava piala ile lokala o account kai PO. Ia, ele ainda se mera ele foi, ele se fia da chat ele foi. Só fala aí. Ele o cadê o mele. Não, dia sa telefone tu email da to media mele. Ia fa manga mosi da fia da. A popo tu sa no nita. Alu ata ia fia fini. Tu te mana tu foi o mele o fa nga ia guarantor. Pa mai la tu contribution. Ya, ala tu lolo tangata le loan. E siamo investment loan. E le lama security. O mela le na fai le no fai ngale matu. O fa ngai lola ia no contribution. O mela utu. Mantu loka lola o currency ele loan lo atali ia po lo se lo vale un montone di loro. Ma tala ya imagine la o le temi o retire. Le o mana o tu. Ai le ma fai o le loka ya o no o mena fai le currency lo. O le na fai fide e vai tele mo dico work e fai e a fia security lo. Fa mai lo ya. Nai fie to io le nella le sa non lista e le o tangata una ole le mala fo ya le la o mola no e tu sini mai lo le sa non lista ai mai se lava ya wala tu nela to ina per mai ole o vitaya ole local contribution ole nela fai lo visa allora to su mai sistema e replace ile area ai tala lo nupifa awa anta tu wolfe lai e fiu ai fai se futa usanga le togelo e se futa usanga le loka ile le contribution na nupifa per fa mamma na con sa nole e le tangata uma e le fa pela wa fia le fu fitu wa fele na mai tangata e foi so salia non sa nole fe mal vista ma fa lo la Cosa formula? So, o leana le file e lima sfutana, o leana le file e lusa file. Le lus futana le amo tanta voi te totas.
foi sa fonte totas o le mela le lima skula le mo Via ito te. Oisi lo. Ito o lima tamata ai talenti. Ya. Elo ka umaya ma. Ele mai o mo mai lang ya Ya mana ibu tadi mesti dia buat saya. Level o foi kau le issue le mele le service fees ko. It gives me the impression any service that you provide for the contributors, you charge fees. Yeah. So le dividend. Oh no, we not lie. Charge you fee. But this now we understand. Tasia cinta pula lah nak faham tu. O naik tamata foi la titi la to contribution. La titi foi la to dividend. Eu não pensei que tive que dar luz suta lá. Ya, kamalu lula inai tamata na. Olha tu salto no lado lá. Ya wa afai dirme na, ya tomata yo se foi. Ya alneana luz suta lá por suta lá era. Mole si le fia. Mole te o complain aí. Vai me dei mo mal. Ele vai hanggang na pa umay lalo ile pe dos futara pe to futara lalo alima su e onde tu leito no la wakal so activité umala mawole 50 pasolo fuila le 50 ena pa mawa lalo ya credit la wakal ina ia tau fifele mo lang nilo mo lang Atung tali ia lupa mau pe le upu ili fai ungo le tang fale tupe ia yulai ya ala tu fe lolo ya ai ale fa menatur na ike o fa pe o tu te me ya le se ma tu activité le foi le wa fa mo le itu so sonia ya ai tu le si dia te na o ya no ya alwana ta te elo mai la no ele era o famoso o le tupo fora le mo uma ele se me era safa ele que era o sao avaia se la wa la contribution o le 2.4% se la wa ave uma tono la wa ai o le nga apura ka ale mga ko mala nga ki queremos meu contribution ale mga o ya ko ala ko ku pe o ya ko contribution is ka pia o chele yo tangata o chele yo tangata ele a bien tu oya manaola to isio choice a foi si yang ta bule ne ale mi sa meio tu lui per sa mole la so fine galo si o ita contra to fama mangale fai ngole long o le tele complain even ma lunga tele interest in the people ya la fama ma tua a fai lo long la te polo le interest la e ma sa io small long e io per sempre o fing fa vai la ye le small loan fa mala small loan le 5% avai o la contribution le luas fuafua e borrow e fuafua o ile limit ai 5% ile tausa rona ngena se fuafua 5% e o fuafua e fia e iba se la pa e sao iba presente o le suruafua fia e via voia e iba se la okay you pay an annual interest ile mele caro e paro mai lo contribution walo contribution le paro e charge ma ku aya ola ile so dividend ka fa nga pele lo suruafua le a ola le ka dividend e pays lau familia e moa e total contribution a vai lá vale você de dividend le la ti perde vale você de luas fuafua ele fai luas fuafua vale você de luas fuafua fia a feo se la e a feo se la dividend le ava ku le endo causa
Ale ke loan mai lau contribution na ale iwa se lau. You are borrowing at a negative rate. Mauma. E ano le tele yo tangata ia fai mai. Amato tupe ale tele yo interest ne. Paua leo na organization e te paro. E te whafo ia tu lau interest. Pela no fate. Tangata uma. Pole ale tele lau tifte. Langa foi tele lau minga uma lau contribution. E 5%. Ua ele te leo. Ale o le maximum de 5%. O 5% o lusu waf. E suru wafe. Ava pena le interest le charge pe ngoma. 8%. Eiva se lau. Ai uma tau sa mawhara tupe. Ai fai mai na tau malo. 1% tato dividend. E whawhena whaile dividend. E whai ilunga. O le lua suru wafe. O le 1% o le lua suru wafe. E hafe ono se la. O le no winga. O laite, elese meo e tuto mio lau interest lau long laite lau mai. Unga vese leiva se lau male afeon se lau. E fitu se lau, ni me lai batu yawa. So not only, o le avatu lau dividend. Ale, kava uma e lau return, lau dividend, ia le interest le ke paroma. E wana, le whamamangana au ngā hoe le hoe fia tulu nista. Wai tene i tangata mai. La wata tene i interest in lupi wha o mata watu. E le mawhaina siri atu le interest i tongia. E always ya, e siri ya le dividend le tupe e watu ya o e whai matosa. Nai lo le tupe le te paro mai lau contribution. Na ungo le peisi le valpase po le dividend i lunga le. A whai ngā lau. Ai peisi le long. Le interest le long. I le mele te paro i ngā mai. E mo mai lang. So malangi ko fisi mai ya. Awa e alu le peng. For example, e alu le peng. E alu le peng e paro mai se kupe le peng te fuwa. Ya, a fa peiwa pa se ngai chache le peng. E iwa se la. I risi me le peng ke mai e awa. You pay the peng. Why? Because o kupe le peng le len mai ki tama. Aoi. O le mātou te lending atu a o tau atu. A le tupe fo i le mo mai turui e wati auto. A le tue whaso atu whai mo tau sa. O le beauty ngā, side me say, o le maa nei ala nā o le nei ati lai. Na whatu ina le maa loo mo. Mo le whi sapa? Ya, man whalo la. Kuma mole lau whanga whātua nona le e whaingatāia na mo lau whionga. Kasi ena fisiri e se me tā upu whamu. Oi lau te whionga tai whono whamu mole. O lau mai tau ato leo to e si ile whai o tangata e a whia ko biti. A whai ai to o ia sa mua i le teini le toi whainga to declare tato state of emergency. E se so ani ele no pe famu na yuta tota. Mo bua, ya da mai fa me feitanga. No moa. A to vilia. Ya le refer at CEO. Te fai to. La ya o uma foi no fai fa vai no pifa. Ale po. E ma nei io le fatto so facility to see. Family mole. Ave il CEO. No, uma voi in tal sala in il comincia fa CEO. Ia tali uma facility tala. Avatulea. Family mole. Na ia le print o ko. O tali e va. Na isi tem multiple pole. A to sa no mai vole le facility a verbal ma. Ia ira no e ele mau ai le anganga o le mele makwe toi ona se sele le ripotima au faile fengo fa vai a fa peto te finangalo e tali mai e mana ele batu ale sa o to mate pu a pu mo a le mele te sa no ya le la no le fio to mista a faile fa vai e fu ele malo ya tu ere fio le da wa la o le tanto comincia a e muri taia faina whaabai e matatia kapineta e mo e mātou e whaiarti e whaina o policies ma faina whaabai e usta ia e mātou o le komiti whafoi
pensavo che più mai vista. Devo tagliare tu le fiume di telefono, tu non guardi, ti vuoi come si dice, e fu a Sicilia al mano, mi sta al fianco, ma ne fu uno quando se ne fa là e mi tutti, non tempo, e fu a te più veloce ma qui al clinic, fu al mano appena, io no, poi ne si lo domani, ti ho detto, quando mi fu fatto, e io spero che tu non Allora, Nana boleh tato boleh. Tahu sih, tadi tuan silia, tadi tuan silia. Oleh tahu silia, oleh tulang apa ilia, mana tua. Oleh melen faedah tu moli. Dia faedah ingat buat. Tulang apa ilia mana tua, oleh tu lockdown ni tu. Ia oleh melen dia oleh aku bici. Itu ilia tipis ini aku ilia aku lift the spirit tu aku tahu tu. Ini orang mungkin berpoli. Ia lah saya fai uma kapini kelana baik tak. Ia, okey malam ramai dah orang termina orang tu CEO le malu ngau aku faka. Oleh sedang tu mana malu saya ina baik tak. Bukan fai boleh jamin jadi dia spirit oleh tahu orang afian ngau covid. Yang mesti dia fuafua lah. Kami fuafua covid. Ia umana tu bulan meeting, ia mantua lah. Ya oleh untuk uai saka manusia lah temina orang kita mai pai uang kapinet ya temini ya sisi daya tak cuma dah apa tu uai ni kalau potong ayam jangan dengan malu ya uai uai kapinet tu covid oleh sebab ni kilo ya sa pontuin foi ya ni tanto komite foi mane jonto meteku oleh dia pilih retisen dia ia tua lah ya. Betul dia faisaofaga ia tong ini ni. Ia lihat apa lawa. Buat mai pun dah tong film tu metai pula man pula. Wah tak siang. Aku fashion dia. Ai faita tu pay up. Ai tu otak tu mo li nak mo malu dia. Ya faita tu pay up dia mo faisaofaga, which is a very smart decision. Maybe. berarti memang oleh memang kuasa apa tu allocate tu pasal 10,000 lepas ilmu. Kali. Lo cari tu, biasa non mista. Lo ciri fil tu pen faalu moli la nu pifa. Dama tahu kan, bagus fuafua. Dia wala utopo oyo na tupe. Tu nila mal tahu le tisele un. Ya, nato ke faya. Maya lofa itana teo na tu. Lande mo el moli da foi uma ele allo si fuafua. Na mo si il tise. Ai atu sila il moli. Isa was a good thing. Pensa non mista. Oleh living oleh spirit. Mungkin dia fala ngai ngai men fire lampai ngai ina. Ale living ngai uma oleh spirit kata ina wa. Recover mai le ya for the covid. Ia ole na. Ia wo for stay mo down na. Fuafua. Eu sa no le feo mista. Claro. Kau nanti film nak lebih mudi tu. Pero wo mai aku ma kopi koran. Tapi mula ngol bala ngo kapu firo ia di katis mas. Leva foi mai da mio. Ma ia ma ko mai me alo fo aku bukan ngalo le ku mai ale inda. Al molia como ia Christmas e eu fui ao mistabo e bebo. Kasi ele ro fo le ku que ya kulo fui mal makuola i fa mo ni ka sa jo mo nga dwa ya ta ku ko fero i fu to so ko Ano fastai ia temana tu di polnya mano di dengan fastai in tanto ai na stala ia wa mano fa pini ia pion ton fayan ta to malo mo wa mano fa pini sa maningo to ta ku ia ni se fu ia tulang ai ta tu pamanjangan ta tu ka to no bisa ia uti ta mo ni polnya mano Orang punya model dan fakta itu malu lesion lagi itu. Fono macam apa? Kami sebut itu problem dan notifa. Ya, ini oleh sisi lah for ini mau tu yang ada ini. Kami sebut itu lah mau ini sisi lain itu. Tulang ada itu cuma. Ya, ini sebut naik kami yang apa ini mau tu apa? Nanti sebut dia apa lagi? Ya, tulang ada apa? Nanti tu apa? Kemudian dia dah tidak ni tu terang. Kalau dia benar mulai tu ya kami yang mereka tu fala potong.
ia mamalo si tatou tu ia misi pa ia mau ngole faisaofaga mo se Christmas fifi ia mas tau so ko ni le no como le anga le tu ia manu ke le fo ia lo que o tanga bria misi le ia tatou stala ia sanga mo bien tal ia wa ko le si la fia lo tatou tu ia tatou na wa ke loe ele to tatou le lo ka tatou no pifa ia anela tala Halo, Halo,